যোৱা 30 জুনত লগ পাইছোঁ। 30 জুনৰ পিছত কালিলৈকে 8 দিনত আৰু আমাৰ 30 ষ্টলেন ভেহিকল ৰিকভাৰ হৈছে। 20 জুনত আমি ড্ৰাইভ আৰম্ভ কৰিছোঁ। 20 জুনৰ পৰা 30 জুনত 10 দিনৰ ভিতৰত 36 ভেহিকল ৰিকভাৰ হৈছে। এতিয়া আৰু নেক্সট 8 দিনৰ ভিতৰত আৰু 30 ভেহিকল ৰিকভাৰ। टोटल 18 दिनों आमार 66 व्हीकल रिकवर और ये ड्राइव जो आसे आमार चली एतिया जो 30 का गाड़ी रिकवर होছে एटू आमार 3टा थाना थे रुनीखाटा आउट ऑफ 30 21 का गाड़ी रुनीखाटा एरिया पूरा पाइसे 7 का गाड़ी पानबारी एरिया पूरा पाइसे और 2टा ढालीगांव एरिया 3टा थाना इन्वॉल्व आसे जाते 3टा थाना ओसी एसपी नेतृत्व अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक एसडीपीओ बिजनी और हमारे डीएसपी देखा सब मिली पड़े का टीम हिसाब से ऑपरेशन चलाई से काली लड़के 30 का स्टोलन गाड़ी हर कोई को पुलिस सक्षम हो 4 जनों इतिमध्ये अरेस्ट करा हुआ याते आम्ही तदंतो करार जो देखिनु किसुमान तथ्य जो आमार हातोत आसे एटू अलग चिंताजनक याते किसुमान गैरेज मालिक जो आसे एटू इन्वॉल्व आसे एटा इतिमध्ये एटा गैरेज मालिक अरेस्ट होছে बाकी गैरेज मालिक जिमान आसे तो आसे आउट ऑफ 30 व्हीकल जो आसे या आमार याते विभिन्न धारणा व्हीकल आसे याते 15 का गाड़ी आसे बजाज पल्सर जो आसे 150 सीसी कैपेसिटी आसे जाते 6टा गाड़ी आसे हीरो ग्लैमर एटू 150 सीसी कैपेसिटी आसे 4टा गाड़ी आसे सुपर ग्लैमर एटू 125 सीसी कैपेसिटी आसे 4टा स्कूटी आसे और एटा गाड़ी जो आसे बजाज डिस्कवर आसे एटू गाड़ी 120 सीसी 30टा गाड़ी जो आम चोरी गाड़ी उद्धार करते 11टा गाड़ी नंबर प्लेट 11टा गाड़ी बिना नंबर प्लेट चली से बाकी जो गाड़ी आसे नेम प्लेट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा आसे लेकिन इतिया आमार तदंत चलिब होसा आसे मिसा आसे आमी तदंत करार पिछत जानिब कारणे 4 जन जो अरेस्ट करिছে एटू अरेस्ट करा मानुष देखा बेसी भाग इंडो भूटान बॉर्डर अंचलोत एक्टिव आसे कस्टमर बिलाक हेतु एरिया पूरा तुमको लागू करने चेष्टा करें आमार तदंतो जो आसे एकेबारे मुक्त निकाह निकुट हिसाबे चली आसे याते कोनो धारणा याते बाहर पूरा इंटरफेरेंस ना प्रेशर ना लोकल थाना एकेबारे डिटेल लेके जाओ करना निर्देश दिया आसे किवा गैंग इन्वॉल्व आसे बेलेग डिस्ट्रिक्टर पूरा केने धारणा गैंग याते ऑपरेट करी आसे खबर एटू गोटे फैक्ट लागू करने किसुमान आमी जो आसे इन्वेस्टिगेशन आग बढ़िছো एतिया नेक्स्ट टाइम यदि किवा बेसी तथ्य जेतिया हातत करिब তেতিয়া মই আপোনাক जनाम हमार माध्यमत जोगे मोर राज्यक एटा अपील करिब खोजो जेतियाई नतुन मोटरसाइकेल किने तार आगते पब्लिकर परा यदि किने नतुन मोटरसाइकेल तार आगते पुलिसर लोगत जोगाजोग करि बा परिवहन निगम जो कार्यालय आसे जो ऑफिस आसे तार जोगाजोग करि एटू गाड़ीर बाबी डिटेल लवा उचित कि गाड़ी चोरी गाड़ी होय बा ना हो क्योंकि याते आईन मते जो मानु चोरी गाड़ी किनी से बा रिसीव करिছে एटुई अपराधी 411 आईपीसी तो लोकर आमी बुक करिब केतियापा तो लोकर ना जानिले कि गाड़ी चोरी होय ना होय तेतिया हंदे करिब लागे बाजारत यदि गाड़ी 1 लाख पाए बा 80,000 पाए तो लोकर यदि कोनबा मानु 20,000 बिक्री करि आसे
লগে লগে সন্দেহ কৰিব লাগে, সন্দেহ কৰি পুলিচক জনাব লাগে বা DTO অফিচত জনাব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান আৰু তথ্য ভেৰিফাই কৰিবলৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ। এইটো মই সমাজ মাধ্যমৰ যোগে সাধাৰণ ৰাইজক আহ্বান কৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰত আমি যোৱা প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৈছিলোঁ কি যিমান অনাৰশ্বিপ আছে তেওঁলোকক আমি এচাৰ্টেন কৰাৰ পিছত যিমান গাড়ী আছে তেওঁলোকক ধৰা হ'ব। এইটোৱেই অলপ কাম আগবাঢ়িছে। তাৰপিছত মই এপৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনাক। এপত আমাৰ যে ফাৰ্ষ্ট মডিউল আছে ইতিমধ্যে ডেভেলপ হৈ গ'ল। তাতে আমি গোটেই অসমত যিমান SP আছে চবক বেচিক ডেটা এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা মডিউল বনাই পেলাই তেওঁলোকক দিছোঁ। এইটো মডিউল যেতিয়া পুৰা ডেটা আমি পাই যাম, তাৰ পিছত আমাৰ ছেকেণ্ড মডিউল ডেভেলপ কৰা। ছেকেণ্ড মডিউল ডেভেলপ কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যক জনাও হ'ব কি আপুনি নিজৰ গাড়ী চুৰি হ'লে ঘৰত বহি বহি থানাত যাব নালাগে। ঘৰত বহি বহি কেনে ধাৰণা আপুনি খালি মোবাইল হেল্প কৰি পেলাই এইটো ড্ৰপ ডাউন ফিগাৰ আহিব, আপোনালোকক জনাম কি কেনে ধাৰণা এইটো আপোনাৰ কাম। মই যোৱা টাইমত কৈছোঁ আপোনালোক এইটো এনেকুৱা চুৰি গাড়ীটো আছে বিভিন্ন অপৰাধ কাৰণে উপয়োগ কৰা হয়। जो अपराधी আছে তেওঁলোকৰ চুৰি গাড়ী ইউজ কৰি পেলাই এটা এৰিয়াৰ পৰা বেলেগ এৰিয়াত আছে তেওঁলোকৰ যায়। তেতিয়া जो ইনকাউণ্টাৰ হৈছিল খালি পৰি এজন অপৰাধী পুলিচৰ হাতত গুলীবাৰ হৈছে। ইয়াতেই দেখা গৈছে কি সি মটৰচাইকেল এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইটো মটৰচাইকেল চুৰি মটৰচাইকেল নহয়, তথাপি সি ৩-৪ দিন আগতে এটা বেলেগ মটৰচাইকেল ইউজ কৰিছিল। এইটো মটৰচাইকেল হ'ব পাৰে কি চুৰি গাড়ী। এইটো কাৰণে আমাৰ তদন্ত চলি আছে। তদন্তত আমাৰ পুৰা একেবাৰে মুক্ত নিকা হিচাপে চলি। মোৰ চিন্তা এইটোৱেই যিমান তদন্তত তথ্য হাতত কৰিছে অলপ চিন্তাজনক আছে কি ইমান গাড়ী চুৰি মানুহ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু পুলিচক নাযায়। তো সেইটো মই বাৰ বাৰ ৰাজ্যক অপিল কৰিম কি আপুনি পুলিচক সহায় কৰক আৰু গাড়ী কিনাৰ আগতে পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰক। সমাজ মাধ্যমক মোৰ এটা আহ্বান থাকে কি আপোনাৰ যোগে আমি ৰাজ্যক আহ্বান কৰিম। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সহজ হ'ব আৰু ৰাজ্যৰ আমি ভালদৰে আমাৰ বাকী অপাৰেশ্যন চলি থাকিব। মই আশা ৰাখিছোঁ কি যিমান ইয়াতে চুৰি গাড়ী চলি আছে চব গাড়ী যে আছে পুৰা ৰেকেট আমি অতি সোনকালে তেওঁলোকক কৰিব পাৰিম।